Kucha me diet adwuma bi virus. And I say me should be or act say no act say be a kikam no be yesino. And I'm there for do no. Social media we are no posting, camera side na me hot cake. These days will be to me cry producers be 8 me try say okay we are. Me fa na ko no akwa twa me camera ma. O 3 minutes na wonya Kenya na. Me kola be na me say Lord Kenya pa me yini na. Me dan. In actual life on also. Me horoso. Inti me wo experience be bre wo kan horoso. Me pese me ye no kwa nye bi na me ye. Na say opa na ko aye aba. Surprise okay. Adam be fast. Onye selfish because obi anka won so won so your skate. Now obey feature one skate my. That guy is talented. Me fani ni agro. E back myself so you know on na tete me. Me call of ho na ma be no washing. Ma ko tutu ho. Na so ma sini ni ma horo me pabwa. Me mabuso obi entu kwan. Me tuma ka say mabuso me na ma for flight. Dubai. Enso. Enso. Lemfi asa aka omuhu biem. Poleeno there you make just suggest download Lemfi na use. A free nay ekosi 9th of September. Lemfi says so use Lemfi they send this guy about $50, 50 euros, 50 pound or chow 2% cashback straight and so we'll send this guy come on for now we home percentage. Lemfi pay and app a bit me aye. And to just go straight on your Google Play Store and I say iOS neko download the Lemfi. Kai say Poleeno. Me na make catch you to be use promo code Poleeno Poleeno. Lemfi can surprise you anytime. And to just download Lemfi. Next start to use Lemfi. Na enjoy Nepal Lemfi edema lovely customers. All right, great people. Yeah, chairman about Poleeno Multimedia. Baby, I'll share you via Nyankopon kama hona on shira munyina ma munya daje share Poleeno Multimedia. Nemo oba try say oba subscribe, oba share, oba like na bibia timi akoso the amount. Me dey the fresh boy Papa J and I share on set. Ayaba be di enkomo kakra. We share abrantia menete ani tiri ho te shen me dey atum say na enkomo na ebe yesre. Na ebesa so esia de efrim but before say ye be di enkomo no o Canada, UK, USA, Germany, France, Italy, Portugal, Ireland, Spain now send this cap the Ghana try so be use Lemfi now they are send this so mo use Lemfi ni nyina no mo nya so mfa so na mo enjoy Lemfi pa na so be test me say Papa J metimi use Lemfi e wo Dubai and I say United Arab Emirates and so me ni se Lemfi edru what me catch up the officials of Lemfi say Dubai for any more side areas and so also here Lemfi nti mon try say mo bie machine no mo be try na nyame ya adoma bi bedu hono mo so atimi anya bi use Lemfi so send this free on to share promo code nya Poleeno Poleeno for send this Lemfi be da show be ma cashback Lemfi kwa na send this o ma cashback enti ko Play Store Apple Store na download the Lemfi app no na for send this na for ko bit na ko mo so and it's a bank account so Lemfi and let's see obia AUC at the SNSK. Now I call Angie's Boat Films on YouTube. Now I subscribe. Now I share videos ago and powerful videos ago or channel ya drop it another video say they go and Timoko Munko share be bian koso kama and fa and mamon. What and then many Kenya in the Asia ebabedi come me mo follow Kenya this time on say is okuta heat pa ope Ghana ha so opo bi asoma no pa na opese osoma no e kontem brantem pa dia memfa Kenya so because osoma no pa dia wan hwe a obegina simple conversation simple word edema bra yi pa so betimi abobi wo ebitimi ba o mu ana fam o mu so na kam na nya kam dia wan hwe aka akra betu eja na me Kenya me fe no rapper Kenya and ebabedi enkomo right here on Poleeno Multimedia oyobi a wabodwuma o share adwuma na ase ache kakra na wonye transitions oko act na obegina camera chi na oko act na obegina camera chi say dem hu say camera no kwam so wato atwene on fa camera nya hwe biom ni nyina ebe hu ni nyina right here on the show nti monka me hu na yenko na ye ma na kwa aba na fe no yemfa yenkomo no enche so Kenya Paji Bogode. Boko. We say the ankoni. Yeah, betche. Yeah, we say the was. You have say some back na boko cry na no no say boko na say I was say me we so na me say akwo hwe fufu. I say sana me kasa.
we and there the Akopon idea a chawolo sana. But also try na utimi iya no ntente. Oh We can no. say be kamu relax. Mama signal na me fan so so ma. Me the better test why. Very na test what me test ntem. I obaisia. Na mo kasa no na ya na. Na Are ya no yeso obi odi mankani a na aba. Obi so odi ade bia na aba. O de na ya de ba. Minim po me de se mebu fumu a na ba gidi Obi wa ne bufu a na bam. Obi wa ne kasa ye normal. Oye bibia ba ne bufu ba pe. Na abam gidi. Na o kasa normal kra. Na bufu ba de emma kra o. Bufu ba misu. So de me pese me yan mitimi fantastic. Minim say we obi a camera now handle. Ya ka DOP say wo Ghana ha wo ka ho bi. Unim camera mu enim bibia de camera bia. Eno na how they start here. No camera na me buy industry me de start here. Na nsem wona me ma say enyen na nsem kra me handle camera ni na me active one way measure production nyuma bibro mo ya say yeah edwuma bibra na me wo na ai power so nyuma bibra na me wo na ya data but my virus ono so nyuma bibre me handle camera nyina na meninamu well tintin atwa mu nyina production na meninamu kakra yeah so time na o handle camera no na o act but na o main yankasa de na camera na nkasa yeah na acting no nche dan the first time o gina camera chi esan ma o act ye no na eyi ebe mu kas okay men kaide ache because me kai say mama si movie we sankofata na non satana na me handle camera but na me san act yeah I know who so Samsung act because me omu say the camera na we dey handle then na onya chance ko prove who once mo say hey akoy say o so kuta bibi na ye twa sankofa na confusing bi ebeda ho satana me act one day but na nye ahisa iti ayi ni beda na mama ne kan say Kenya we dey chana yi na so okay that was na me was assistant na mkazi my assistant so na yi yanko so ma me act ye na say akwa ya de bia very catchy and me be right industry na me main target pass here acting now the buy yes but e wana mahu de kwa sign switch by camera no nti e ko ba sa ma me ka say me acting as ade na mu da do say me o ye comfort me ye comfort that moment no we ye so me ye ni ye pa very very nice pa manage nti ye twa bia so betwa 5 6 my betwa 3 6 my betwa we my nti na me guso am ye de me ye nan kakran that time no na acting no sha say if you kakra but na enima wo ho sa na enima me ho okay that na enima me ho ti say de eni about that okay na power so ayi adwuma na power ayi adwuma bia fa na galamsey galamsey movie no yes a galamsey movie no ma me be trend kakra but na anti say eni galamsey ma me be trend pa na obi ahum say akowe de galamsey oni a chiri bruwa this as this but still na me concentration no awo camera no so pa yeah who act as comfort no who de pododo no na start acting comfort na o da bi man fa ro do dan start wo comfort no me acting o he me sim bia na ye normal na me acting normal na ye normal kasa na me ka na ho do ni na e ho kra na nye gidigidi si galamsey no o ye de wo galamsey just once in pen na me 2 scenes na me ko try me share obi ene because me no obedi nkomo no
What's galamsey ni movie or hen who say akwa we good o. Yeah. You know, na because o kan galamsey na asatwe ma dwa so. Galamsey no we dey on some movie. Galamsey me I say na cinema lewen. Yeah, na kromo no to tonsas ne ma amanfo ne ada na me kotwen ne yere akere. Eba so me hwe de nsase na de. Aye no bi am say na we me hwe de. Na me so bi say hwe we asase na ase na eda na de. O na o de ka. Na normal. And I'm saying ono so hwe de. No say 80. I'm say ma me kan kwasa asempa. Na hwe we 80. So no say 80. That time na mo fu posti Facebook ne ai satana TikTok ne shada nye nti na but still now kana ma adwin ma acting yeah It's a few Saturday so acting normal o the normal kasa o try so be normal yeah and we no e be mu time no discover we say no minye sade we okay we could try me diet adwuma be virus yeah Batman yeah salute no yeah but you yeah onu me koye na adwuma be that was ye go link up TV patupa yeah okay nti ye koye ya no so post episode na patupa link up TV yeah nti ye koye ye no ana ase me hwe obi a o act say no act say obi a kekam no obi a yesi no wasa me system na me hwa ade kakra bi ana am de horo dodo no e be vom ti horo mi de ma hu say me kwano for ayi keke me koye bi keke na asa abafi wow mu say social media we are no posti Idi no we are from Kenya ye hu short skit bio me kwa na me hunya hu skit ko na omo aka wasa ti me ko ya no mko hu say no akwa bi so akwa ko post ye friend entokwa hene okay onu so ko post no say oh akwa we de me hia no me yese ti ema ani so ye dai eba me hu mo nti entokwa hene so me man shout out pa entokwa hene so yeah salute yeah or TikTok entokwa hene yeah me salute pa it was no so yeah no so post na we so me say hana me frɛ me diet and but you I did yeah it was Kenya afa but if friend ko there you be back to back nti wo ye adwuma bia na wa frɛ Kenya makoye wo ye adwuma bia na wa frɛ na makoye saa na obia di ehu me more nti omodi hu me more we say okay saa di more de way back now yes when you show sa on your skills you want to find bibia sa time on to recently on because Batman there okay there ni money ya asamo yeah and the money ya I think last year but this year was this year mo this year mo yeah this year mo because was last year na me twa oyine masese du enwuma no mo obeye madwuma no kwa na onya started sa dey na me yan started it so this year okay me bi twa oyine masese du mo de na ye konfo me ye konfo na me yesi ba no so me nama me ye hu me o say me terms bi bai assemble enkura ni boy yeah una hia me yem na me hia wo ma brenipa no ye ohine masese du yes na yes na yes bi sana the terms ni adade e wo ntia no so ye ko abontia oh ohine re je nam so maji me de kakra ohine re je nam so maji me de asi yawo ohine re me so je me samba me di hu bi ko no so mo say ne fancy ko model ti kakra but the no so ne adwuma be san left up because let me who ne swagger yeah swagger mo ye no kana swagger that so ajizo yeah ko da me hu Kenya ade Kenya guy no kra swagger na minim say obetimi di bibi aso bibi so what I say we can mem was say bia Poleeno say as a Poleeno and I'm person nti ma me ne be nya sa combination swagger vibe no na wo pa up to date vibe no na mo collab no na e ma chepa okanya nsasem nti ma vibe no ebe yeah we pa na ano di tino what started say mo say
ugusu a we see bia ama omo en acted across so munyina e person no be because YouTube ni start yen group a omo ya adwuma gidi a that time nko ka say nka oba kwa be ya nko mbega se don Kenya de camera na was we on say papa je mi hu ewi ase bi se ohun isese de me se hu ya sa kwa bi se ye so osoro boano yo boano na se wi ase so se me fa se oni skani kura enam ye skafo ye no omo ono na misisi papa je se wo one try so we bibia skani no me so sa se o de we de ye bibi ohun modern na no so bibia o de ade abo sa na me hu ewi ase yes nti mimi hu ni se me ma mo me ho a obi so mo me obu a betimi aka na akoma se omo obu so a be kana akoma se woni nampa me mana brands na ma yede mabo no nti two things either so be hu wa na obo ana se wo be bo ho na obi so ayede abo nti me me sha se me ye nneoma nketekete obi a wo so se se kinya akra bibi yede e woni mu at least me so ma me ne no ayede inye bibi nti sana me so who say industry no sa space no da ho sa wo de wo sa star na wa fa no who say no wade obi anye bi ana obi aye bi pe mo say we ko ye bi but de won timi amfa nko na me so me so mi ye bi who say obi aye bi e wo industry go pe okay to me ne de me betimi aka say ye papa mo ko fori mu ni ko funa na ko fori say no obura na ye enwuru so na nkasa de mi mo fa nche mi o minim de wa be ye bi a che so nipa no kwa na ohoro so a na obi mfa so ma no because me de ni different kam ya fa so a menko me di watempa abo de abo di so waka abo na wa no me le menka se we abo wa na so we abo wow okay yes abo o se de bi abo oh me na me di atem na wadi hu atem me ni watem fantastic it is o start what is I dey be wure mo no die but ma ka say no adwuma ba inshrankan ya me adwuma de me ka say ebi ma adwuma ba each and every day bia let me from Kenya be try 2 days I was like me first na me handle camera na me yes first me da so handle camera right now camera side na me hot cake those days obi timi cry producers be etimi twan say Kenya wi a me fa na ko no akwa twa me camera ama me but timi asa akwa ba say senior actors so ma be hot cake there ene yame aye bi o wow because me machine manim bi ni ho fantastic me machine manim bi ni why hot cake say the enemy carry say the camera dey wajai me timi nya camera sa they say producers directors free we be adwuma be 2 days be 3 days he say me so be adwuma na me papa mo be adwuma acting any camera no dey na be kofo so who frame me acting na meba who frame me camera meba say be bia abe clash acting ni camera ni Kenya camera 2 days acting 2 days abe boom and ya okay papa J fan say me busa me question we fan say me busa me question say cameraman busa me question papa say cameraman say artist na Poleeno afro say papa J bajo camera mema 20 million na me fan say virus afro and our new message do afro papa J by acting mame o say camera na 20 million by acting mame by 50 million o be kwa mfa so it's about the money enye de wa ye nso ise amanfo hu no wa ye na ise no push no wa say wo save obi a enum say abebom mienu enti wo hwe sika no na wo de akoye dem wo nhwe de e save wo no mum enti na mmeka say machi manim ebi ni ho what I say enti kakra me so no ni nya de abobra no ene ehia okay you see no camera ne ba na camera ne modu oji camera ne modu acting no ba onye bio enti na mmeka say mfa say camera side aba be 5 mfa say camera side aba be 30 million 3 20 million aba acting
Ntua. Also me service will be also me ye you be a paid man. We so yam come back 3 days na aba. We so unyame acting. Ami ko ye 2 days ni ade. Embra. No machim. But me to me pa de me hwe say acting ya yode. Oh, acting. So the beginning you can say as a human more de. Emu ade. Oh, on say me kita camera. Meet me jam and answer 24/7. Say 24 hours, I make jam and answer 24 hours. But acting so no wunje wucha. Obi so ebe kwa kutwa bi. Na rest kakra. Yeah, difference no. Na waji wa make kakra. But camera so there. Obi so mi sa ko say o baby. Ana nipa so wunyi no na. Umpomo so ye de yemre. Ebia say ne meet me jam and answer. First name to me jam and also ebia 24 hours and name to me nyini nu ba bia de but me sent me nyina na so sakopem sata enti make kwesi se ni na o so service obia is it o tiri woni tira wonya Kenya na o me tiri woni de these days me brace ni fufuro no me vura anam data before na endi I was Ede Kenya pa o cause me kola be na me selot Kenya pa mi nyine na me dane okay internet o de sakura na ba sakura na within one we de Kenya ata so na ko make ni ginem na o come kro sha sacho oh wache ache de me pese me ye no kwa nya bi na me ye no de ma plan ya me sande e ba no o de bi se ba bi o me ma me fa se ni age keke adwuma ye ma me kan je papa je TikTok na dia dia hu ye nya hwe o nyare but me each and every day me try say maybe be ma me fancy ni ade aje obu a make say oh bit me free maybe from free Canada but me can say oh Kenya me yen kasa keke na me ra ho yen kasa keke wow na me no kasa na need to me dia seria me papa as me mi sa hwe kran free ni woda but sen na ni beje e bia Yankopon yi me man say me mo no so na ni de enka keke sana Yankopon ye ni bibia tell me guys say be the moon say enka camera no de enka be yan say acting no mum e be fa e be e kosi na ko na enka ye hold camera no ne bo acting kaka yam was ya bo camera ni bia ya bo bia ya jidi no bia what I say this time ka acting no mum no ye bo honzo a camera ni bem na say mo de na ni pa na say mo de na nka watu afa no agba akobo ye nya ni nyina mo twedi ampo de nyame pe na oye fantastic si Yankopon si me hando camera ne sa ko si we say we ya fine there's a wo hwemu a in actual life nangasa no onhoroso me horoso ohoroso yeah me horoso but me miswa ketekete no na me horoso pa ba mi nyino no na eso ye de eti indi me wo experience be brewo enhoroso me miswa no se mma me so ma se sa time chechire water ni bi no osuma se nkoto nsu ya me jina wasa bom mi to yesu do ni me kula bia mi to yesu na me de to yum yesu yesu enso yesu be bo chance nim sa na mo o se mi to so tu na be yesu ne dia mama wa na be dia mama e di first mi ma me so na me koto nsu a me bo chance nim sa na mo di nsu ne eba akwa na ba mu yin nsu enso na nye nsu kwa na beto kra bo bo kra na yesu ebi wa na ma me so say o se first yetimi so ma say koto enwobra ne ama o chance na first yetimi so ma esikoto nsu ba nsu no yem pese on sabe ye wutini asama o chance na ba da ku bi da me koto nsu na me koto enwo na me yese ana ma me na kwayi nsu di agu me si da bi me pe yi no ai kokko ne gu no ase ngwan se ai nu bi na mpe no akuhwe ngo ezi yesuma se koto momone pa wo be kan se momone ai mo ai money much Monica kumase mo be da wa de we mo moda Muhammad o ma me bro money
Ayi mo money. aha anya na makawi But I mean, yes, swag out. This problem we have a time so. Oh, I mean, Kenya, Egusi, you go now. Best say, Uti very funny guy, talented and creative. And this, I think it's the last time you met Shiana, the chance when they just a freestyle. Me pet time, paramina transina, you di and communi and kasa. And oh, sha, we make us a washer da. Sometimes I say, sana na wotie, and I say it's just an act. Character being a picky, but we just we are Korano. Na ewo but unyi na wo kwa ofa so ya dandan nti wo se bia obi ye made ba nso ade anipa die me se me kasa pa e bia na abufu nti na mintimi me unze me bufa na me rozo nti me di se ya na me nipa kwa sa ebu ana nisuo eba wo de kasa nyina da nisu because nim se de besi aka na wo be fa no ana e bi kra e ma yie the only thing is make it mute. Na me say ya boy na me so ya de. Do you watch yourself? O show. Nyama you na ukofi oda o show. Share me video me say when akọ Jimmy sa. I was like wow. Hey. Na say any Killer Ntua video bia. Video na ye no. Me sa sere me sa share video me sa sere be 10. Wow. O show ho na wo ho ya wo sere. Me hwe se de bia me super Killer Ntua cash powers takum no yeah this me I ni be say ni be say myself myself yeah no say is one no ne sobolo yeah cash champion so national between ojigo is o doji I say life no and that only way be say it's na only way be say na say o chere is swagger the only na wie swagger myself. Let that swagger go we. Okay. Since was switch ko Killer Ntua na there. As a Killer Ntua na ya they say me only swagger me home videos. On say Killer Ntua no. Or friend me swagger nyina. Oh okay. But that day na year ko set no. Swagger nyam. No baby. Of frame yankasa. So mama munya yes. Na ye wo Emilia set. Auntie Emilia set. Into your mobile around. Tomba yana as I saw some mahuno skate near that. Tiana or Chiana or Quanam so me halano so quite. Tia's or Multimedia ni subolo mo attitude. Tia's a subolo as a Kenya bra. And I'm quite. It is corner as I've say, oh, Killer. My brothers. Also, on your selfish. Because Ubianka won't also your skate. Now obey feature on the skate my day. As Kenya. Oh, Mummy swagger Mumina Mumbra. Yin na yard na day and ye fe. Because ye na ye na efa. As a book can I am up to date me that's all pebble and asem. And up to date when maybe your interview and obey the reason that I ma me that's all pen asem. As a more kind is Kenya. See na ye na efa. Ebe ma Ghana so ya de. Good, fantastic. Akosro. But na some more kind no e toma kuma so up to date. Oma mi so me hu say me adena me so me yama Ghana yi me fans ama mu so ani ade age se me bibi o mu mania bibi o ma me okay me na me baby de yankopɔ se me na me de me ye into no so cast as me so no me no spirit ni ade epe enye is not about sikasema na say bibi said the be obema ne fans me so ani ade age edi next day nana or the number na mamwa na cast yeah na so be friend am so Jaro papa mama na mfrɛ me. Me na mfrɛ. Me frɛ tubo, fresh tubo. Yeah, tubo. As tubo say e be ko be 10. Bisa say as afa e ko tan be 10. I'm say okay. Jaro papa na mfrɛ fresh tubo, na fresh tubo say okay. Oko obe frɛ. Na say you. Nti na say me da kakra. Me as e opa na ko aide aba. As afa say okay. Hana be fast. Okay. Say mama nko. Wow. Se swaga makra me meko na makwa akoye bibia mom se adwene kita ne akoma ne kita no se bia na mso de ekita me nti ye na te ne first day ne kobo adwumagu ye buguma na nani ayde agi bibia no chia me se bra fire de ye mishra
I no Ken's car waje. Fafaka. I was like, bruh. So, minia, Fafaka. What's your no so fast? Minia, Fafaka. I'm super. I de ye boba. Super, that be Fafaka. Super, Fafaka. What's it? I'm sure okay. What's it? Super. We do an friend. I'm super. That's it. Why are they? But you know who's a mantiasi? Wow. So, champion. We can say, powers, who say, pick your own so continue or chill aside what she need, what's idea push you on. No, Yabi, and tesa. okay. Ti word okay. I see minia se wo be kan. Ni nyina ye ya dia. Ebe magana for ni ade. Aji. Yeah. No se bia, se ono nyame ayi bia mame. But no hit no kita no. Ono si kita ni hit pa. E no no kita hit na me kita hit. Yes. Na unya na wo kuta wo camera ya wo dia. Na me kita camera ya ma de. Yeah. Ono ni hit na no kita no. Na me o twa ni TikTok, o twa footballer na nwa. Na me nya ma adwura se me be ye bi. Ndi nipa no kita ni hit dada. Nti se wo cheche ka se obi ka se bia the hit na bia ba be ka me the hit kwa ka me hit na ma because of me hit nti na o de from media no it's wrong. Nice one. It's wrong. Nice one. Sanka ono na se dia me ka se ye twa yi. Wan kasa bebro. Atwo keke na football na ko ball na duane. Ehwe ye. Ana me so se die mu akiri. Me sre na kala na duane ehwe agu a. Ni vuvu be ni ehwe agu. Oro ne nzaba. Nzaba dia. Osi wo na opa na ye di se no na otuwo. Ana me hurugum na me sre. Obi asanka obek kanta me kasa na na. Because times there was a otimi jama o. Yes. Now we can almost there be almost there be to official cry. That's it. Into obi asanka o kela anka me ka o kam me ka anka we bi obedi ni bibi we de e cover me. Yeah. But obi I say obi em nkofu bi wa sa ono mo actia ono visa ono ene kuta face nti wo a wo ba on twe ma wo ko ni me ye bibi o ndi ene na mama ka say so because me hit na gita no nti na o twe me aben no na yeah ono so say obetimi the platform as sell me more ndi de bia me ne na mama hu ni say to me ye senior o me baby ono so ye senior on baby ba o san che me pani so what's me man respect age wise not yes okay what's me man respect and ye age wise because me channel kra na say if you chairman and say me channel still what's me man respect because sa TikTok ni ade no oye juma o that guy is talented me fani ni agro yeah no me fa sa powers ni agro very talented very good actor ye twa de so de wo be say position mama ye say mama wo free or some directing. No, direct. Yes. Wow. Indeed, you know, then I will bet you no. Wow. Wow. And no way one person woman the content I say, idea, okay. Enjoy. Me fa be a baby mama nka say da. Obey. Wow. What the banner can ni say crank you. No so the need there. Good. Indeed, I'm a man who said your kaya no. Say ye bibi magana for you any day. Engine say no, and no work on it. God. Yes, the work no, wait my juma for my report no ni ligra. Yeah, but I can what did he? So super. Did answer na yako. Bisa so bolumina. Super did answer na. I say godfather from godfather. Super, godfather super. Me baby. Respect so one kasa wo dia wo ya wo so platforms so oni ono so aye bi ani nyina killer Powers side nko content ni na me ye ma no but se me kasa asafo na the content yi ntwa ma me obeye okay na fix mo o ba mu so bolo ba mu no assign the different vibe bi assign aba energy na strong and man can say nyina yemu na enye na adene de eja and it's about so share everyone say content creators who kumase that's it share money go me dey na say me ka say ye ka content creators pe wo Ghana ha both YouTube and TikTok
Kumasi for. That's it. Men na make us say no. Okay. Kumasi for content on the feed viewers no, especially Ghana for wa buchire, Ghana for ankasa wa Ghana. Content if Kumasi internet ne so no. Ano de. Yeah. Kumasi kuta talent pa me nye Yeah. bibia no credit yenka. Yeah. Obi a ye bidie, but ye kasi ye chemu a 80%. Yeah. Guys on mo Kumasi. Enye say asantefo asem o. Yeah. Obi wo ye nkran ni oti Kumasi. Obi wo ye anwani oti Kumasi wo content. Obi wo ye fantini ti Kumasi ye content. It Kumasi for ankasa men get me wrong. Engo kasa me say asantefo. Nya asantefo asa na meka. Because content creators e wo Kumasi. Charlie me bo ma baso mo bo adwuma. Mo bo adwuma papa. That's pa. Ejina say ni wan kasa wo nya start wan kasa wo bibia. Obi ti kasa oh bra Kenya Asumesi TV and Kenya Asumesi platform we na bla be hwe me nso me de ebi nya ma asa. Who say Papa J? Do ayi na me twetwe nyina. One content PC and I me twa to me Kenya one TikTok Kenya one. Okay. TikTok nkwane TikTok YouTube mini bi. Okay. You ayi a wo ni social media ni na. O comment me page ma. Only one content. One video. Twa bi ma wa ngasa ho bro. Me pese I say we have baby mama. If video bia. Mo bia de. Enye bi. They say we have a Dr. Like the second. Senior man. I was so I say we twema on de konya da ajenye. Onu bu ne bu. Nje fa na wo kwa. So no say o me fada o. Me awe pa. O ya we pa. Bok ma say mi so yin o na na etete me. Wow. Sata mo no me ko ofa ho. Na ba be no washing. Me ofisine nyoma ma ohoro ne mpaboa. Sata na na yeteta fo no. Wow. Me ohoro ne mpaboa na ma sine nyoma. Na ma ko tutu ho. Tutu so me ko no wa. No so ma sine nyoma. Ma ohoro ne mpaboa. Nya ade. The all freaking no mo ko bibi ba me na me ye on bibia. But mo so edi me twa movie be enso he mu so he. Mo so de me kwa set so. E ko twa movie so me Jimmy di water fopa. En kwa me twam keke o. Wow. Those days we be twam keke. Oh why dey? You want to be out a chance now. Di ofa so sebe ono ash. Abojuma. Abojuma. Wow, Kenya story ni very touching. Very touching. There's a shame pa school pa even school there one shada nko biu. Oh school me ko school. Oko. Me ko school. Ko bi be Yeah, me we SHS. Oh, okay. Parliament me and to say iskani if Uko no he. On me ko school KSTS yeah. Yeah. Na ayi so me ko na hwa experimenta. Oh, okay. GHS. KSTS is if yeah na me yeah. So mate ni bi ebi lawyers, police, soldiers, doctors, nurses, businessmen and they now do the ejimi. And say if we are so bia ne on say you first ye school be say me school be to play. Me school be doctor. O ko ba ya na sha fu. Cause nyame na enye wo pe. Utimi nkyere yakopɔ de wo nye wo. What I say? Hwe me say do wo ko wachika kro. Camera dwuma na me ye. Me mabuso bientu kwanda. Wow. David mabuso. Obi for flight da. Outside Ghana. Togo kra. Debi. Omo kwa ya kra. Omo kwa ba. Obuso. Yes. Debi asa ogu obuso for ni ma. Debi no kra. Kan no kra. Beti ma kaze mabuso me na ma flight. Yes. Kuri kwa ya kra. Debi. Dubai. Camera works here now. He need me say ni nana jima badudia. Eti nana. Yeah. Camera works here no me me ko Dubai. Before me. Only the first person in our family ma we full flight. Full flight kwa outside. Yes. So ko nana jima badudia na ne yero yin me say so. Nana on kwanso. Wow. Kunzu yin. First person in your family. Family. Fi una na kanswa Papa che ebi ho be si. Papa che ebi ni ho. Who I fa na ko fa plane. Wow. I fa. The first day no mo ka say mo tu kwan mo fa flight no. Me passport o mo da ye ma me. Na me ni passport. Then no ka say no papa ne say Kenya wo passport da le bi o. Mama say Kenya ye no na mi na tu ni passport. E ho na no ko 10 years passport pa. Ema me. Ni passport ni keke. Debi o, we 10 years, 10 years.
Say ya nya ma keke, ya say do to kwa. Yeah na pa. Na he was set to ye free set to so na wonder me. E ko Dubai. Dubai so man kwa ye me didi ni mada. Wow. Me didi ni mada sa 10 days. Wow. Onyene ile na ajima badudu ya. Inshiranka boafo. Inshiranka boafo. Wa ye boafo bia inshiranka. Obi so boa wa appreciate. Wa te say na Kenya appreciate. O say na busuam obi antu kwan da. Camera semi ya Papa je the first person na otu kwan no kwa Dubai mpo no Dubai. No ko UK na America dia ene anhwa ni komisi from no. Yo na UK na me bra. Yam baby aye. Yes, like easy na from na Dubai no da from. David obi a passport amanawu akwa se wu wa 10 years wu 5 years wu amnako. Pa me do onyine ina mazezo na najima badudu ana so misase ko ye passport be ko ye bi ya yin ko. Me kaprenim. Ko didi ada. Debi Jojo ho na sabra da. Debi. Wow, nyam sham. Se ko camera ya. Wow. Je we ase de sa na te papa je. Fantastic. It is what me can say life a change industry as a son abrabo say the workers obusuam but say life a change in the whole thing. Oh. Mo say wa abrabo na wa abrabo. Yeah. So far say life in there. Me tu kwa ko ba mo say onyame ayede ayibi. Yeah. Ba si aka we. Kaska. Adwuma wo twa won charge. Oh, be wo charge. We bibia bi. But we ase no. Adechi ade sani na no. Yes. Na plans bibre. Eba utri. Good. Ebeti mama say na me piska. Ebi ama bie shop. Ama opisu a oti baabi. Inye bibia di. Says ka ne mai. Fantastic. Okay, mu pediska asifie kura. Ama obi ase be onu so ni baabi da. Ada ho ewa he. Ebi di ho. Me dwena me san dwene afoforo. Me nwena me nko ame. Pacho wate ase. Inti no. Says ka na ebi ni ho. Ndi ye ni yankopon. Ebe. Fantastic. Mene Kenya the DOP. Now Kenya the actor. And AD Enkomono. Say o say niam o de ba no ko enye we o. Oh, David we there. We there. It's also we your pro channel. YouTube no. You be directing ko foma ko hwe wadwuma. Because wo access wo stars no order that. Obi no friend over so ma Killer Ntua friend si obeba. First obolo obeba. First swaga obeba. Me so friend meba. Obi a be friend bi abeba. Enti no nyame emwana ye koyedi mu no. Nyama ensa ensesa. No say directors na say do amuguso e boy adwuma. Enti ye de enkomo ne ba wie no. Die na wo ka e de a che wo fans. Be say so benya fan base because me kwhwe video say that TikTok na me hwe comment na. I'm a 40 mistress. I was like, son of Tia nonsense. Obi say, Dako, where's Anna having get to any at 2 million? But the gate, I know, yes, fantastic. So then I'll catch a Ghana form show. I'll maybe fall in love with your character. Then I will catch on with this. Dear me, what catch a Ghana for you now? Say, middle massy. Ne empempenswa omande me ababedri me do bibia se yankopon enchiro bibia de wahwere wo me hu bia yankopon ensanhye ne manesa enka na de to so me no me da me ame maame ma afia fe na afia soma se we di fe no o maame anka so wo ya maame Veronica kwa afia yankopon hira se o de me ba asase so de to so bio ohinele masase do okay anaji mabedudua ndamasi ene mona mama bebia mete ya bebia medi meti beto kra no mona mama bebia medi meti ade ato etoso miensa me ha me virus yeah but you director virus da wasi bebre director bia sampa mu nyina hwe pa wa mu nyina guda amagana so guda eda se pa amagana na so fire ho yes talaki mu nyina meda bia ase obi bia enam no so amanne mabaye de meti medanase as always you know that akala good alright on come in interview many powers or interview mo say sometimes no mo pick bana yo ne
ampra boom. Yeah. Ampra balance I say a farmer no me break akra. Oh, My friend I off and on and the me de man wa ha. Powers my friend me no come on. On ampra nya me no be din come separately. Yeah. Say nyame ade. Obi masa ye bibi o man twen say like be for say be ntwa skate and na waka say me active. Ye bibi TikTok na do something. Ya kaka na obi ye ne de a farmer wa eni ne ba ho wi asa. Na wudi last be ya kwase to so brama na offer like ya. Yeah no say. I'm so far me active. Oh. As a Kenya could be a channel. To kasa shemeden could be a channel. Mankasa. See I say who say me trip basket ne ye share set to be a obiem. So uzu ye de obet me aye. Ye from ye de obet me aye. Ya mamu say no. Tell me kan kai. Why you be a man? Be a man. Sanity. That will be it. What I say? Say oh you know na naji babadu amudi mi tu kai. Iti me bo say na na wa mama fa so because of the me no the me. Say oh ye bibi e boa. That's it. Ye bibi ma. That is it. Ye bibi mame. Ye bibi mame. Father do something. All right, mini Kenya and come on ha and I dibesi. We have our set so no address prison you know. Some power air jumanti costume channel and then ye buy dibedi and come on. I hope so what she dey bebre. Ehun how was start here baby or different baby or be do. Nkomo no nwie afi kwa na mo na nam kwa so but we part 1. As time goes on you better try dey nkomo. Na ye hu dey free mo a ba me dey the fresh boy Papa J. Password handle camera edit BB executive producer Poleeno Ade Armstrong. Ya also so techre photo store. Ono so so techre obo adwuma kama pa. Ye be sia. Thank you for watching. Ye be san so share bi. Bye bye.